sensitive 상마 라야 공감사 아니 딱 다른게 주시디 마토 공래야 계산 된다 뭐마들이야 안주 가리 장인바 녜응원에 가리 대셔야인바 주시디 더 데베베 시간 주 작전 체비나 된다 뭐마들이야 안주 세기 저 세기 둡제 간래 직 세기 다직 둡제 릭멘다바 카 망부치 용그레 나주 지가 다는 신게 주면다 아니 대제라 소화 아니 다나 신경 안주기 타그렌다 추다 근데 망부징 안주 장여레 대체 대ning 안주기 림베체치는 되게 세기 둡제릭 멘다바 되게 아니 첼레 안주 수굴이야 카레카레 팬 토규메 컨디치기 토네 팬 토규메 근데 간랑 안주직 장브레 독체체 딱한다 차상지 대비나 된장문에게 제가 저게 조시티간 대비나 세기 퀄리티 우치레 안 다른 게 조시티야 세 낭신게 간주 남주게 메저드 대바요베게 차셰 개침부 시부지 차디요레 안디 믹스에게 간주 세기 둡제릭 망보치기 나네야 아니야 즉 쪼체지랑 원진거레 안 다른 게 조시티 게마슈비나 Fibre 다른 콜레레 Fibre 디 제가 딱 두랑고마 된거 장으로 봐 Fibre 디 세기 두지 차셰 캐치 부시비지 버체 안 디게 가지고 수불이야 제 팬망 꾸치 토기요 봐 당가 저기 수불 차샤비나 안 제가 콜레스테롤 당 가지고 제 글루코스게 레벨 디 딱딱지 내 퇴야다 다가나 신 가지고 수군한게 나자 망부치래야 제 원고 출도야 캐치 부차되래 penang ajo ning la sokwa ta 신게 지냐 diabetes la sokwa tigete la ya che ngogo che ya dala diske chimbu cha de re tarende mase ngaju se shue la ya jue la ya che kachimbu shu cha de re tak sugula le ya de tarende fiber de che nyung tha bi kin ya kange mangbu che ge ro che ga lu gi wangbo mangbu che la ya che dig dapsi the ge re ning la sokwa 다나 신게네 제 constipation 요야다 근데 지 중그레스 요이 딱 fiber 디 개침부체 다 다른 간주 세네 파 첸첸네 지 fiber the develop 컨시지라 세네 파 첸첸네 topic 디 간주에게 디간에 가사 fabric 간이 fabric 센터 레자 So fiber to fabric say a topic today. So din hala the topic dia chik joshi dia hajange chik khasa gura nganjoge catch and shibuji cha de namgyunge method tawa yobchire 다링에 마 제가 딜롭센 디 티브 값을 기나서 디 파이버 디 패브릭 라 파이버 기 고도용 가르레 다데레야 책니마 책레기도와 파이버 세나 가르레 데니 패브릭 세나 가르레 딩이 팔라 제바 가리 요메체 아니 파이버 딩안조 패브릭 라야 다른 딩안조 파다 직 레자레야 컨디스 규르구 요메 규야게 규당 지여와 디 규람 디 마데셰스캬기 안 디나네 조봉안조 롭센 디나로레야 다 당분간 마 주시게 디파지 TV나 fiber 세나 가리레 다나 신게야 fabric 세나 가리레 다나 신게 제가 먼저 fiber 기 예와 types of fiber 대체 자체 안테네 먼저게 type of fiber 나니까 rich 다당한 저게 다 롭센 진짜 두배기 롭센 날 여버디나라야 다 랑중기 타그렌치 용거 봐오 디콜라 양아주 랑중기 타그렌나라야 다 제가 타그렌 릭 멘다바 망부치 용거 봐 디나니 장은 저게 시벨 간리야 cotton 간리야 cotton fiber 간리야 basic 장야체 안 다나 신기야 jute fiber 간리야 대시 코도페이 아니 타마델이야 fiber to fabric 타렌데 레시질 파칸데스 규규메 데데 유당기 시기로와 유림직 데간리야 직 다딩아주 토픽 디게들다 조시 디게들에
Ange di ma pyoge thone ma dishi yegi che and tene nyam to ya inji thone pha dishi yegi ani kiran so ya ku zero na joshi di kachbu yimba kanshi chela ya ani lela bu ta di nyam to ya nga zo ge di nang ge joshi dige di da je konyo gu shira ke yo mare tab de bu chre ta nge tharin de ma na PowerPoint ki yune ma chi ma dishi yegi kiran so di na nge par tende yungure par dige di ya ku si an part dige gi julam thone yang azu gi mangbu ching azu gi lobjon sha because ya chik thong de bi na ya mangbu chi shen de yure nyen de bi na ya mangbu chi gi nyen she di kyo sta yu du zamba ne ling azu gi lob thu na le chi chitang gi chai rik pa so ngön zin ya la 10% ja ja chu du chi lob thu zin de chi gi nang gi pu gu lob thu ja ja chu du chi le ya ani nyen she di khala khan zam chi ya ku yo ba de chi kon zo gi shu go re ani mang che chi ani ya chi chik kalse learning style se gurwa skill di mindawa rik chik thong de ya lagwe ge che china ngo su che de ya da de ge gyulam thone ya chik jange de yungure so khanda manda nge de le ya thari de PowerPoint chik gyune ani ma party ge gyune ma chi de she ge ani peje kyan so ya test thari khande to chu chis sirona ta de inda joshi de fiber to fabric le de ta be na nga so de thambu party nan sibi na thanda di nang chi na li ya ta che nga zo ge chala ta chi medaw mangbu thon digre wa ta dige di chik sibi na ani nga zo nang le ya nam gyu ne nga zo chi tayo la sok pa ta nyen shu ta na shin ge ya chi di de wa den la sok pa ta mangbu chi nga zo ge nang la ya chala dige di pejo tang di go ani chi nang ge chi zegen che du yin sebre tagna shege ya je soso ge lule ya de me de bi thone ya regje thone ya chorbe regje thone ya chi kham thum bada de chi thone ya nga zo reshi dige de gyubja thone in re chondo thone in re de chi damnang gyo re dosse che da kanta nga zo ge dige de resha dige de mangbo chi dinal de bi na nang la phejo tanggo re tagna shin ki ya chi nga zo nam gyun thune 소소 류래야 근제라 시비 나타 직 망부지야 근제 망부지야 다직 아주 디다 잡아 용구래 레자다 잡아 용구래 다드네 아주 베베니 나리 임베나 리슌다 잡아 요바 추발라 소바 포메디게디 현데 버디게디 디게디야 직 아주 레자기 구 멘다 덴데 용데이래 천도야 멘다 덴데 운동그래 소데랑에 트버치거비나 Tanda delaya Yetivotangbuti. Do you have a favorite garment that you wear quite often? Namja gyuntune kirangi tachik kabushu yunkege tachik deba yunshimbege chikwenjeri karikari yume. What makes it such a favorite? Antige karchine kirangi lola tuguyeba. Why do you think so many people prefer wearing cotton garments? Tadinge di cotton garments lane mixage ba tön so to tadi chame ge mimangcha ge cotton dige ge ta chi khonje dige di dögü wa kyabgit marte ta khonje regle ya minda mangbu yungurwa gyu dige di ta cotton di mangbu chi ta tangi tibara yi khachine dögü me de kana tibaji ta dige tibati chi gombe na so sam ta darwa kya nane ya kya nam gyune kunje dame de koyonde go rbe rek antige nane kya gi gashuch khari anti khachine koyongu me tatila ya len dame da yungruwa nga chondo nawa togudu tane singa gyujadi nawa togudu gyujadi kabu ye nge lule ya di chorwa di chik lembe kapsen di sibudu ta ya chik jambo tu ta chik mangbu yungruwa gyumse mangbu yungure kai na yin chogru khari na yin chogruwa odinde che ta khanda nge ge dele ya tarin dele ya 당아주 근체 다 잡아 요베 돌이야 tibat tangpudi tanga joshi da tunpa tibda fibers na kharire ledi. The fiber ki kodunto which tabde ji shubi na it is a thin thread. The thread shunai digido yamena kirange filament which shunai digido often natural or artificial. That is let's take the nenga da which hadir. Natural or artificial se sto ta dinenga ju gaji shingu sena oh ta fiber se di naturally ya yong sibre artificial se do mig su shaba mig dub shaba something which is not natural
synthetic shunai digirwa so natural ta artificial fiber the fiber the rig ni yo ba ching anchu da de tanda di ge kodön tone sebur do fiber ge kodön aliya sebu shuji kö do it is a thin thread of a natural rangjung yana artificial migi soishava mig dupshava substance that is used to make a product like cloth so fiber di gi nganjo gi ta chik phejo kharil tangor sena ta chik ngobrik mangbuchi soyale ya phejo tangro pena nganjo gi khonje la so patge di ta ta chik to ya fiber di ge di khonje rang la phejo tanggo khyab gi ta marwa ya mangbuchi nganjo tujerik mangbuchi la ya fiber di ge di phejo tang de go re nangi tuje mangbuchi le ya ra pena plastic la so patge di mangbuchi tang nganjo gi kim to phejo tang de barwa di ge di ya fiber gi dupsha bachirwa so tande de la ya nge gi 토로 칸라 근제 칸라 야 믹스 체스테베이 like cloth 라도 딱 아주 근제 따부 체지네 so fiber ge kodonde dog 체지네 it is a thin thread of a natural or artificial substance that is used to make a product like clothes and the product could be anything other than clothes also dog che ta fiber ge kodonde tsabche and the name anjoge ta Ngansuge da peshen dengejik de tisha they just like each of your friends has unique personality traits different fibers have unique characteristics so ngaso de la thagren la chik thagren rik mangbu yudu sambali ya thagren ge rik mangbu yubdi ngansuge thoko ta mangbu chi yungruwa di da tabo che chenga za analogy de chinda da de de che de pa chik ngansuge tebi na ngansu thoko na le ya rik meda mangbu yungku to wa changme ge keju da kam da chik de ba chik keju 직바 인고 차구면도 와다 미소소라야 개주 면도와 망부 연구도 디 낭신기 타그레나라야 개주 면도와 망부 연구를 쉐이 안배 가시징에 대샤요 배나 absorbency 그러와 즉 moisture inere absorb 아주 배나 아주 수구라 류레야 권제디게 시다야 카치 권제 카치기 아주 수구난 게 문화디게 야가지 셈투고도 와 집투고도 와 카치기 대삼기 야고 집투고면도 와서 absorbency 간에야지 개발용 되기를 다나신 strength 간에야 그러봐 되게 착즉 쪼탁로 된데 간에야 즉 아주 개발용 되기를 다나신 stretchability that's another factor 그러봐 다나신 heat sensitivity 독시 fiber 소소리아 캐주 멘다가 망부지 용 되기래 안 딜라 빠베게 간주 아니 fiber 되게 표조 당고 레스 타그렌 되게 표조 당고요 레스웨이 다데네 fabric 당아주 fiber 기 고도인 줍 사버체 되게 thin thread or filament that which is obtained from natural or artificial 아주 substance 인데지로 당아주 기 델리아 fabric 기 고도인 디 딱고 dirwa ngazugi recha do the fabric la ngazuda chik thomla chimbe inna reje songash na chimbe inna ane dela ya recha menda va mangpo chik diksha gitwa dina songha na liya an ngazugi reja di khari re gyu khari re dinde chi kechi tigyo ba dinde tip kap so ane songha da gu di ngazu de she ke gitwa di recha di gyu dinde chi res lane ane ngazu lakbe changchene an chorwe thone chik reja khandeshdo di reja di kiran ya lule ya jambu dube tsingbu dube ta mangbu chi di kejo di ngazu gi ane chik samno tambe thone dige di ngazu gi soso gi ta sigurwa so the fabric le dia chik ngazu gi khandechil sigirsana de chik reja chil che di reja di sotan duptan dia ngazu gi ta di jugla kechil ligir te ine tanda de nge kodena la pa tisha yorwa weaving the knitting gi gulam thone ani ngazu gi ta pundo tige dirwa pa hachene ani ngazu gi reja jile gyuba dinde jile ya fabric sigirwa chik thoglo chi khonje jile gyuba dinde jile fabric sigir so fabric se di ngazu tanda di chobo di nanglo la ya chik chik khö de di weaving the knitting se di re di process re gulam chigre gulam dinni gi thone ngazu gi ani tanda di fabric lana ta reja di sogorwa deche ta tene ngazu gi de khachim buchi fiber di yabach the fiber le yeva yena menas section ra the fiber nganzo yeva yungres yeva chobuni di kharesena natural the artificial fibers sigwa rangjung gi fiber ta tharen ta chik mi gi drup shavegi ta tharen chungruba so fiber natural yungre artificial yungres they are the two types of fiber che ta natural fiber na la ya pa chik sa ga tembi na ya plant Tishin gi gyune chik chung shabachi da ya socha semjen shen zang chung shabachi gi yungure so natural fiber could be either from plant fiber a plant fiber or an animal fiber doshe
Then artificial fiber di kodun di ta man made dog sessionerwa tang jogi fiber gi kodun che chab che ani fabric gi kodun chab che ani fiber le yewa ni yoba natural da artificial di che ani natural fiber di chungsa di ya chi zishing da chi socha simjin san ni chung yoba di ya chi ngjo ta chab che then di che le ya tang jogi tada de le ya patina cv na tang jo de ralu chonge chogi de ta rada logi ta pal dige de pa trachene ani dige di ta di party kharichire fiber khandichiki khungtol chugre sevena tagi kondu shubna shire fiber la zobu rigni of a natural the artificial di ni nane kyan kharre shubina so the wools of sheep and goats and dige wa dige di these are natural fiber rangshin ki chung mi gi so shab ke mare. So this wool is the wool dia ta dina pha yawche na ta the natural fiber yimba khangshi chila the plant fiber chi reve yang na animal reve na ta ralu ni chungsha dige di animal fiber rang che ta nan shin ge ya thong do part na li ya digi na la ya wool dia yak ki ta the wool of a yak is again a natural fiber and it is obtained from animal. Yak is an animal, so it's a natural fiber, of course. Look at this slide. Silk. You can see the silkworm and the cocoon that is formed by the silkworm, and the silkworm that feeds on the mulberry leaves. So that silk is again a fiber. And what type of fiber is it? It's a natural fiber, and at the same time, it is obtained from animals. So silk nganzugi tuzi se dia chik rangjungi fiber chik thagren chi ba che ani rangjungi thagren nani kya ani soksha semjin ne chungsha ba chi che dokche ta dia bezun chirda flax fiber se chik ta mangbu chi ko yo da me che shengi me te ine ta di flax dia fiber chirda di parnal cv na chik zishin chi ki partun yo that's the flax nganzugi ba flax fiber di dokche chine zishin de ne chunggo re and the fiber decision the nef tensha with the thagren dige di thungudwa dukshe and the nege thagren dige di pa lachene and you can see the yarns pundo do chisudwa and the neng anzugi pindo dige di pyojo tam bathone and pa tele ya conjerix dige di sudwa o dukshe she kandang anzugi fiber di ra the ne fiber dige di anzu pa yarn la gyur and yarn dige di anzugi pundo dige di ta anzugi pa conjerix la gyurya yongudwa. So yarn to fiber to yarn, and then from yarn to the fabric process yulam di dinde tuchre. So flax is another fiber, and flax singe di fiber reconditioned se na delia. It's a natural fiber, and it's fiber that is obtained from plant. So zishin ni chungsha ba gi tagren rikchi res yue flax singe di. Ta dine ngjoge synthetic fiber. Ta thande gi ngjoge natural fiber di pa di fiber layer rigni yoche natural che tene dange dele ya tsik di synthetic cheche shunai digitu yangna artificial shunai digitu ta ngazu tanda de natural fiber na la ya ngazu khar khar chai ba sena natural fiber digiti plants yungutu tene ya rechik animals ne yungutu the plants na thanda ngazu khar khar chai ba sena cotton jidi ngazu namgyu ne thong de ya chi da pyejo tang de ya chi re sibel di che an thana shingi tanda nge pa na chung sha di plan na la ya flax la di chik to bi ani di che la ya ngazu pa ti na la ya jute di ya chi yungre zishin rik chik re ba otok che che ne khanda ani ngazu ge fibric dok che ne zishin ne chung sha ba kha chik che ta semchene sokcha semchene chungshabagi rekchikdi ta thanda de wool diche phal dige diche tana shinging silk tembi odige dita sokcha semchen dane chungshabchi reshue odushe tana so thanda de chimbeina synthetic fiber nalia synthetic sena mendo artificial fiber ta de download ya bezon kha chigungure
당아서 단다데 배준 잠이 디기 ngazolobsena zintugelobsena la synthetic fiber de sudanda de degi kole ya kunzugi casual da de kan le ya ke de shekyo mare so ngazude le ya ngoto tsami synthetic fiber gi kodun khare re chi ro ta kodun de le la star wa mi gi dup sha ve tharen chi la ngazugi synthetic fiber sigwa so synthetic fiber di dokshe ange de pezun khashe chi de la tunyo and dinang lo la ya acrylic che spandex che nylon che and polyester hading anzu khunjerik mangbu shil yungor da pedang anzu gi da de tayo ge gung ge go gi tayo dil so pa dige de yan ching nylon da polyester da de ge de sha be gi so yo de yungur any thakwa kha chi yarwa antana shinge yang anzuge khunjerik mangbo chigya dige synthetic fiber gi dup shaba yore tensa duzole ya ta mangbo chigya synthetic fiber gi dup shaba yore ta de chik dinde samta be na ngazu natural fiber yogi la ya synthetic fiber khachine sögüyoruz synthetic fiber. Zaten kejujiyor sam kola mixeki kejuji 창구요 자 다디게디 아주 미기 fiber 렉직 줍기요 봐. 디기 줍에 토네냐 건제릭 망부지 sögor 봐. 다 디게디레 야 keju지 삼담비나 안 남샤 균투네 아주 표저 땅야지 망부지 용되고 그래 디게 synthetic fiber. 안 남준에 즉 건제릭 디게디 시비값수 디게게 제 간저게 단다 tag 렉도 label 디게디 시단 디나리아 디 규자 가르샤 규 가리기 sögyor샤 디간 땡땡 그 아니 즉 acrylic이나 acrylic polyester polyester nylon이나 nylon 양나 즉 숭대기 톤이 줍샤거든 되게 용구래 소 괜저디게 칸소 톰네 시비값수 땡땡 디규 가리레샤 디시로나 그런 것좀 많이 봐봐 so 디게 가리기 줍샤 교치레샤 so synthetic 나블랑한저 acrylic 용구도와 다기 슈브나시 spandex 용구도와 안타나 신경 한저 nylon 릭 소파 디게 망부지 용되고 그래 다 캐주얼 가르 참여르세나 디게 또 타고 싶다요래 그와 남균이 한저 natural fiber 랑중기 제가 fiber 다 두르베이나 디 콘센트로 타가체 아니 때스 공약해 용구래 디게디 so tinteji indu chambalia ani konjoge chik kejo dige de la techne ani nganju mangbuji da dige de konjerik dige de sigorba ta dijeli ya nganju de toginda ta da kebal shita urba nganju tande tele ya ngege kari shudu vinlana cancel deshe ge natural fiber the synthetic fiber ni de ngoju che chabi urba ta khwani phale ya nganju kebal shikta urba kebal lelam stare tange de ma tisha urba dinama de chik dinang lo liasia natural fiber the synthetic fiber 나라 초보디 한쪽이 케버디 케버디 캔고에 계신 분다 야구스야 케버디 당부 natural fiber 디 레하슈 삼담베는 natural 세나 랑싱이 종샤버지 it occurs naturally 가와니 중고르세나 plants 지싱체 and animals 소자심체네 중고르 natural fiber 디게 artificial fiber 디 가와니 중고 랑중치 레벨라나 these are not natural and these are man-made. 미기 소이샤브지레. 다디 케바디 용다르비셰 코데브스타이어. 땅 만주 체리기 토네야 지 케바 카직다고 봐. Natural fiber 디 케바 당부디 시다. Natural fiber they are generally made of organic molecules. 라이도아. 딱 organic molecules 에도 딱 겐데기 줍제도 비치르바. 딱 겐데 소자 다 셈젠 타부 다나신 찌싱. 딱 디게디 릭스 디게디 겐데르바. 겐데기 줍제 디게네 총샤브지 그레스. 와 겐데기 줍제네 총샤브직 다 타그렌직 natural fiber 디게디 타그렌 디게디 겐데기 줍제직네 총샤브지레스 these occur from organic molecules 독셰 artificial fiber 디 초신칠라 때비나 artificial fiber 디 these are not made of organic molecule organic 겐데기 줍제네 줍샤브지 마레 쇠샤브지 마레 these are inorganic molecules 와 제랑기 오버토닝 아주 chemicals 특징 아주게 다 lab 나라 표저 땅샤베 chemicals 되게 대한 야치 마치 아주게 다직 딱제 된데 체치는 줍샤브지레스 so 케바 당보디 아주 대 연구도와 개추셔디 natural fiber 가리기 줍샤브지레스나 organic molecule 기 줍샤교지레스 artificial fiber 디 가리기 줍자줄라나 줍샤교르세나 inorganic molecule 기 줍샤브지레스 so 디 케바치 개추셔지 nenga 체슈지레 데니 발이야 니부터 시베이나 개발칙들 natural fiber 빼는 아주 되게 건수서 natural fiber 되게 돼 plant animals 셰체 용구도 봐 plants and animals 지신의 중샤바 용구래 아니야 소자 셈제의 중샤바지 용구를 써 봐. 랍서 다데 plants 나온 때비나 plants 나온로야 natural fiber 디 가리네
ngaju sugar sevena plants nang ne cellulose zeshing nang lo la ya di ze diyor wa cellulose senkendi ta zeshing ge ta kawayur sena ngaju chigo ta sokpa tige di ta cellulose ki tubsha yo ma se ngaju dingwen del dunta del se ko le chaim ba se nang la ya se rik chik ngaju ge se ki tubze chik ngaju ge fiber chi thagren che che ane fiber nang la ya ngaju ge yewa chebi na soluble the insoluble fiber den de yungutwa chu na la ya shurkhen da chu na la mashurkhen ge fiber den de yungutwa water soluble fiber in water soluble se chu na dissolve chinger wa shurkhen ane insoluble fiber se do something which do not dissolve in water odi chirba ta dene cellulose the condition is heavy na cellulose is an insoluble fiber cellulose the insoluble fiber chire and di khawane cellulose the khawayur se na zishing na yore so today in dong anzu zishing nangi cellulose di pejota betone ane anzu la fiber chi rago so plant fiber di zobu gudi cellulose che ta soksha simche anzu pe na pel la sokwa dige di sive ina ta pel se na kharire seve ina it's an animal fiber right pel ding anzu gi wool the animal fiber imbati anzu hakogi yobache ta imbe ine ya na animal fiber dige di ta pel ina da chekya nganzu ke tuzi digeti na da digeti khari ki dubsha bachire seve na zovo protein ki dubsha bachire so de kembacha nenga di chik nganzu ke zishing da soksha semjen digeti na digegi gyune nganzu le ya tharen chik rago orba plant fiber inata animal fiber inata right zishing ne ra shabe thagren ta soksha semjen ne chungsha be ra shabe thagren din yi ki gyudi zeshing ne chung shaba darin di gyuding over the cellulose to che ta zobo cellulose generally cellulose shigwa ya khashig lignin den de yungure ba kanda cellulose pe cheba di cellulose ra darin di get ani chik social semche ne chung shaba darin di tang over to the gyudu di ngazu protein in nature ba an pena wool dige di ya che keratin do cheba keratin is again ngazu semod with the keratin ba dige di so you chama protein in nature ba protein gi gyudi protein ticker re. So animal fibers are protein in nature, plant fibers are cellulose in nature. So nature the ngogo ding anjo chik dokshe. The synthetic fiber nal sivi na that is synthetic fiber gi nature khares. Synthetic fiber gi nature di ane protein ya mare cellulose ya mare. Ona khande dochre se na petrochemicals dele ya kiran sudi na sida de petrochemicals se shikodwa ta petrochemicals sikdi petrochemicals lana khande lagyu me nganzu ge ta chik gyatso tengne ne dadu se one ne dadu ta nganzu fossil fuel dige de ya nganzu that fossil fuels and the rig meda mangbo yungura fossil fuel la ya dosol yungure ta na shin num de yungure se one ya ta dige de ya temp kapsu mix ge petroleum dige de petroleum ya temp kapsu ani khachi gesna that's a crude oil legruwa ngajo ge ta de khase gore crude oil the chik he chik he yojo do chirwa numdi se wane temp kapsu chik mangbo chik je mangbo chik nyamdo de rwa so that's a crude oil ta de ya temp kapsu ngajo khachi gesna ta de changma sogo shik process shi chego gurwa changma sogo gure and di nan any ze rig mangbo chi yang ngajo yenje chego rwa that's called 당아주 딜레야 distillation like what this petroleum the products the getting ajo pa yenche chenerwa and di yenche chebe kapso je mangbu chinga jo rago re petroleum ne ngajo je mangbu rago re and je dige de ngajo la ngajo kharsigre petrochemical sigre petroleum ne chungsha je 딜레야 petrochemical sigre ani petrochemical rich ngajo ge thanda fiber soil pejo chigor petrochemical petroleum di changma sobe kapsu numdi sewan ya thön shabege ane numdi ge dinga changma sobe kapsu ane je chik rago re je rik chik dige di je rik chik dile ya ngajo petrochemical sugre and petrochemical nane chik ngajo ge petrochemical chobo rik ni di olefin serwa and ana shinge ya ngajo ge aromatic cheje yungure compound dige dirwa dubze dige dirwa dubze petrochemical ge dubze rig ni de so chike olefin da tandanga joge aromatic compound cheche so ni le ya cheche ani jo olefin dige di
fiber soya, synthetic fiber soya, we use these petrochemicals, like for example olefins. All those shechine. Tadela kebanyibadi karesha natural plant fibers are generally made of cellulose. What are that? So something this is. Yadela ya tandas kebar the temper cup so yan trans tamade so ya the kebar the yabuji what to savajula so tivasonetica penayachik. What are plant fibers generally made of? Ra and dela lane the karesha plant made of artificial fiber, synthetic fiber, khari ki soya shabjire shubina, and to get the petrochemicals ki soya shabjires. They are made from petrochemicals, and also some of them are also made from fossil fuels such as coal. Ngajo dosul ne dup shab khachi yungure. Make say ki shuk che ngajo petrochemical ne soya shabjire. Do shweche, and tamateling ki kebar dilaya, kebar ki sultu pe khaji shayo, and pe digeti ngajo dingwe delaya pejing a titafi. Then a cotton chair, sibel chen, then a linen, jute, silk, wool. The time of natural fiber chair. And artificial fiber nanglolia, tagi ko tungazu parchinalia, beje ngem cancer vegetonre, dinalia, nylon chair, acrylic chair, spandex chair, polyester la sopa, digit sangma. Peche. Tangazu keba di tabrta, natural fiber, the artificial fiber nipalia, keba cartus chechene. So kebar so cardo shubina ta kebar so di chik rangjung che chik mig dup shab chik che and keba shen cardo sevena chik organic molecule ki dup shab che chik inorganic molecule ki dup shab che then and keba shamba chik cardo sevena and tigeti nganzoge synthetic fiber du cha shavena tigeti petrochemical zerik chik mingla ya dubze chik la yang petrochemical sugar so synthetic fibers digedi migi so shava tharen digedi petrochemical ni dub shava chires dene chung shava chires ani natural fiber digedi nganzo chishing la cha shava ina cellulose ne dub shava chiche ani soksha semje pena chik nganzo ge ralu ya la sokwa digedi sive ina an digedi ne nganzo ta chik protein ticker gi ngodo che so thagren gi ngodi ge di chik kebar thone ngogi thone kebar chik che an thamatele ya pezön gi thone kebar do chik nge gi shayo o dokcheshinen kebar dige di pa chik sie che kechbu che ta dene nge gi chik monomer the polymer inda ta dela ngajo fiber dige di ta khare shubi na fiber these are the polymer fiber dige di polymer chire ta polymers se du sambal ta khode bu shu chin da nge de dish ta ge shu ne kem me ba nge de le ya kya so dinal partinal khars kya so si da de le ya khodon pe se bu yor monomer the polymer nyung chi da mang chi do chire monomer mangbu chinyam do thube na digi polymer su gre pe na partinal si da de khal khosha many small molecules like the monomers se du sambal ta this sama individual si da dige de ri dige de ta dige de chang ma monomer re da single unit do chire unit do chire singular nala so dige de changma molecule chunju shitwa de changma de changma monomer shugruwa ta dige changma chik tübeina monomer dige de chain chik söbeina tü chene chain ringbu de söbeina ta de ne chik la ngaju polymer shugruwa one large molecule so panna sibeina monomer the polymer ni de sik dikina so kode bu style monomer singe di thagren di kharre sana ngaju ge fiber the polymer shigre ta polymer dige di natural polymer yungruwa ya synthetic polymer be yungruwa kandar manda polymer di khari ge dubyo chiresha monomer mangbo chigi penenge example page shubi inada nge page shabi inada de do chirwa ngaju ge cellulose do chile cha shabi ina cellulose chigla tagi dele ya dele ya chishing dige di plants dige di plant fiber thagren reaching adu chishing ni rago orba dige di chowo chishing ni rasha ve thagren the fiber that we obtain from plant are generally cellulose dige shugi chung chishing ni rasha ve thagren dige gi gyudi tang adu cellulose shugurba ta cellulose di khari gi dusha gyure cellulose is like it's a kind of cellulose ta mangbo chinyam do thui chine nga jogi cellulose di polymer do chila ngon jina
cellulose the polymer ngonsim be na cellulose the khari ki cellulose have polymer the khari ki dubyola na ani ngonso glucose mangbo chi ki nyamdo thuni so sha ba so glucose molecule mangbo chik pena ngonso glucose molecule chik drwa ni sum shi nga tu du ge the mangbo chik tube thone and we get the cellulose. So cellulose, you may think of cellulose as a polymer, and within that polymer we have monomers of glucose. Glucose ke monomer mangbo yunguro ba. So glucose digi cellulose le cha she chungaro ba. Pena nganzo khangba do chi le cha sha be na khangba di cikpa mangbo saba mangbo chi cik ni so sha chiro ba. Saba di ge di monomer ina ani khangza cik chine thama de le ya molecule chambo chik dup that molecule chambo di nganzo khangba di chasan chi la ngwenze be na khangba di nganzo polymer do chi cha sha gro ba. So monomer the polymer che chine dukshe. Ta nganzo tande di jele ya ta di nganzo fiber sabache fabric sabache ani fiber types of fiber di sabache ta di jele ya fiber rich chick mixing nganzo tan tarinde natural fiber rich chikinda natural fiber nane nganzo ni ko le ya jangi and the natural fiber nane tangbodi nganzo cotton che ni bodi nganzo jute. So we're going to talk something about cotton and jute. As you can see in the picture, that's a cotton field. Shinga jiche and shinga din nalulia and symbol mangbu tabdwa tatene de duginda tadangazu what are the necessary things that has to be kept in mind while producing a cotton? So nganzu cotton possible chik chishin chipa chik tabga chimbalia kel chedweni khare khare gogo changugure dichik tange mangbu ke time delia khachigyo Sadudi condition it should have a warm climate. Tabu mevache, tamu mevache, and Sadunyumbo, which concrete Penadelia temperature the 18 degrees 30 degrees Celsius, the Nige part of which layer. So Sadunyumbo, Gugre, Shui, and the Niva Delia Nimaya Husha Gugre, Chava Mangbush, Papsa Sajashin Bena, Dele Yanga to Sibel Taptugumare, Ketugumare. So, the condition should be dry, the area should be dry, the ditch cotton plant cannot be cultivated in a heavy rainfall area. Sumba delaya chagin chik black soil black soil is favorable for the cultivation of cotton plant. So this sumba chagin sumchimash time and digediya busida sadio khandich kogutu and chik namshi khandich kogutu and tana shingi sari khandich kogutus. So it's favorable for the black soil is favorable for cotton plant, and the partina sivena zambli na sivena ta the lumba kawa le yang azuge ne sibel di kigitu ra ta North America, South America, Europe ka chik che ane dene Africa che ra and dene chik Southeast Asia ta Middle East ta dige ta jagal mixe gi jaga na la cotton mangbu shuji sibel di mangbu shuji ke di ra mixe gi ta nge phajo su del tebe na jaga nang gi that's cotton ngajoge kawali ki gi medi de ki dwa de ki dila de it's in the central part of India, somewhere southern part of Lojo laya deshiche and western part of India laya deshiche rwan thana shingi central shuche di ki delia o de tas jaga gi sagu kha pena Maharashtra sokpa Andhra Pradesh ta ni ngaju Gujarat yin dwala di dwala ya ngaju gi Karnataka teshik sagu dwala ya ngaju sibel di tab gi dwa o jaga na la ya ngade kha di diwala ya ngaju gi ani sibel di ki grace shwe che. So sibel ko la ya the date of che ke shwe di sibel the cotton plant the cultivate chevala ya what are the conditions required? So these are the few conditions required. Now the second picture, as you can see in the picture, that's a cotton ball. Cotton ball chichi tongu dwa da dinalo liya cotton ball chik mean de dwa kha ke de dwa cotton ball chik kha ke de sha open the fruit is open. The fruit of a cotton plant is called cotton balls, and cotton ball dinalo liya kake de yoidu and kanazoya katsum deva de durwa niga du rig niga de kandamantang e de shue fruit of a cotton plant is called cotton ball. This shue
shingde de ya nganzu cotton ball sigirwa sibel gi shingde de ya cotton ball che shugre ta de ya ta nganzu ki shingde de ma cotton nganzu ta cotton dige de sibel dige de tondo dige ta kha khebe che cotton ball dige de shingde de kha khebe che di nangi ta sibel dige de ma thön che and thön sa bujula nganzu chu dugurwa dige to che ne ani nganzu kha chigilana di nangla sibel dige nanglo le ya thade cha le ya khari yoresena sibel nangle ya cotton plus ani seed ta swing de nyam to de yorba cotton the symbol ta ani symbol nangi swing ni yorba ding de du sambal ta ni yewa che gugurwa symbol ta swing de yewa che gugurwa ani yewa che gi gulam de langa zo ta ginning sigurwa the process of separating cotton seeds from cotton that is called ginning so ginning le chik di chik ngodo chayo ginning ge chik di thanda de kembache it is a process of separating cotton seeds from cotton dichik che tati yewa contest che ga swa soyon de dan ding yewa contest sibel ni de sibel nang ki soyon da sibel ni de yewa contest che ga se do ani yewa che ya de tablam da masuna ya ni de so manually yungure kondong ding de parchi dong do adi nalolia manually yungure an dana shinge de ya yungure machine de 아주 투제된데 배주다 연구래 안 강게 파티게 파르직 수르들 직도와 데 신기 소샤와치 다디 아장기 닝바든데 딘데게 딱 아주 메게 소소게 투제된데 까브레 배주다 치네 나게 가시 가지게야 욕셰게 속고 딘데게 체치네다 난 하모네다 제 아주 딘데게 기닝디 야바체기 규름 망보지기 토네 다 룹샤 중그레 아니 투제 리그멘다와 다 텐사 투즈들레야 다 솔레기 토네 다 주그린 셰샤베기 투제 망보지기 다 베사르체인데 망보지 용고레 소다 첨부도와라 아니 레가기 누바야 슈크셰 통고레 모마도와지나 제기다 체리 디타삼기 야게 치메도 아니 제 투제디게디 미기 소샤바디게디 답데부 시부지 아니 제가 딘데게 누바 첨부 통고요 말때 이네 간다 제가 젤레기 ngooti chik bado chire deleya whether it's a traditional or modern right 즉 수준기 제당데 이내에 야나에 즉 댕두기 제당데 이내에 다 젤레기 ngooti chik bare ngooti 가르세나 deleya 심벨 난기 수연이디 다 수도 예버체야 가가서야 되래 and the gyulamdela ginning sa right so understand ginning and then 다 deleya ngegi parnivat nasida the traditional method da dina gyaga na li be na ya chigdon gegya jastwa chilerwa and then degi gyurim den da ginning ro ngoma ne da dinga zo chigdi 단대 차랑 아주 장샤브레 때 이내야 다디 기닝디 카가 예버체디 ngoma ne cha chig gyaga 제마 마토 무게다 투조값도 와라야 된데 다 시벨디 예버체 되고래 반나 시비나 독세 되네 아주 단 이버디 두기인다 이버디 주트인다 jute 다 jute 야 jute 생에 다 jute 기 fiber jute 기 타그랜디야 즉 natural fiber 체 다 다른 것도 자야 디 cotton 디야 natural fiber 체 cotton is a natural fiber and similarly jute is also a natural fiber we are not discussing about synthetic fiber at the moment that's it and the second one is the jute fiber and jute as per the jute fiber the 지싱지기 다 jute 생에 지싱지기 명로와 jute 세나 다 지싱 되네야 먼저게 다른 리치 라고 봐 딜레야 jute fiber 시그와 다 지싱디 콜레야 테스팅 먼저 캠비나 jute 약간 망보 찍라 답되고 라 믹스게 다 야가 나온다 셔버지 야가다 방글라데시 디게디다 they are the leading producer of jute 편충부 셔버직 잠리나라 편체셔로지다 보체셔로지다 jute 답켄디 당 아주 cultivation ken chungruwa di tsishing tamke dita di ngajo yagada bangladesh yungure kimje gega ya bangladesh so yaganal siveina ani jur dige dia khawa chola khawa sagu kwanga de khawale ya jur dita gudu seveina chik shukcheshu chi west bengal chen then bihar dire leading producers ngade ni dire shukcheshu tamye di bormang chesheru chi konjuni kitab gore west bengal che and bihar and then assam chola kitab gore odok shechne orissa dwalaya khachile yungore khanda satanal sibena kinazo tondir tadine jurdi sidarwa jurdi nalaya par tangbodi dange jurdi parnal de dadange wadela yigichen tiye and beje ditab de chagir samgido that jute how do we obtain jute fiber
Thagren jute singe jute ki thagren ding anzu khandis ra gre. Of course it is obtained from a jute plant, but how do we obtain it? These are the four processes. In a simple way we can define it in this way. In the first process, plant are cut to the ground and tied into bundles. And chik jute singe de ta chik ngazu ge dawa tukting dinde do chik ngazu ge ta ko shagrwa tondo dia ke chedan di che la konzo ani thagrwa di ita di chinda khazurta August October di wachira chinda geba guba de wachila ya thukpa dumba geba di wachila ne di trachne konzo ge tanda depar thangput na sibi na tha sabe jule ya ani chakwa sochene ani konzo sagan shagdwa plants are cut to the ground and tied into bundles. Then niwa di sida niwa di nangla kharchi du sena ta di niwa di la ratings process la ratings edu sambala ta kanda jute fiber jute ki plant dige dinga jo chik chakwa sochene. After tying them in bundles, then they are kept immersed in water for few weeks, and the sole reason is to this process allows the jute plant to rot. And jute fiber, once we are done with this process, ratting of jute, the process is called ratting of jute. Once this thing is done, after few weeks, we take them out in the third process. As you can see in the picture, we remove the fiber from the bark of the plant. Sishing dine aning anzugi fiber disu manually tunku dwada dinding e gepar dinde check machine ki chesha ab dinding e thom majum, but this thing is done manually. Normally rwa me dige ge ne jute fiber dige di dab chene rwa ta rules have jugla. It's very easy to take out the fiber from the plant. So check chukani ya surdwa deshne and pa dab chene and then the nangi fiber dige di lagbe gi chu ko chene khanda and thama process that shibadil sivi na at the end we remove the fiber from the bark and dige di pa kam chigdwa and dige di pa surala kitching and surege dige di pejo tam betone ani rejarix dige di sugrwa o dukshes da dine chala mangbuching jute ki so sha badin yungurwa pena pegu la sok padige de pena yang azuge tsagu so dige de pena azuge sakli rwa injinal ya so tsagu dige de ya cheke azu jute ki so sha ba thakpa dine yungure tha dinde jute ki so sha ba ani pegu ki so sha ba dinde yungure ngazu nangla thayo la sok pada dinde mangbuchi ya jute ki so sha ba dinde chala mangbuchi yungure. So jute fiber rakta dinge tagi par khondu par chitne banashin gyurim dige dirwa and dina tangbos pa trachene ani chakwa so and then chuna la pa sha dunda khaje shringalam sha shaya dile yang ju gyurim dile rating sigwa and the sha godon de khalsena ani di chishing the yahu rule chue shidure and rules have ju la dunda khaje chula ani chu lenchen ani di dinangi that rules have ju la ta dinangi fiber di tön pe le la bu yuren fiber di tön sabe ju la ani konjo kamchinen sural pa ki ready the gyurim shidiche ta dene di joshi je gi da dinda 3 steps even to make a fabric. Tang fabric khande sugres. Tada kansung tande padu tande ke shav the fiber rang kan ke shape ni rwa. Ta fiber ravre. Fiber ding anju ra savjula pena cotton fiber in a cotton fiber ra savre and jute fiber ra savre. Ta ding ra savjula ta fiber rigs ta dingi la dingi maimbe ge fiber rig mangbu yungurwa. Natural yungure artificial ya yung sivre khanta. Once we have obtained the fiber, we make them into yarns. 타디게 바 주리 갸친 티다 갸친에 아니 간주기 쿠발라 파르 소로치라 교치네 아니 간주 양나나 분다 분도로치라 파 규르그와 디 양디 표조 당기르완 소라라 파 친친은 소라디게기 양디게디 같이 그랬으나 they make use of the yarns in making a fabric and resha 수그와 so 규림디 딘데 우치레 당보디 fiber chishing inada soksha semje inada digege fiber rasha abdi yan la gyur yan di ani fabric la gyurya so gyurim dige di sum di dinde do che deji kengwa che ta azu yan pundo dige di khande so etsna Tibettv how can we make yarns other this injidi nge kenza do stisha how can we making yarns do stisha how can we make yarns re ta di na la ya yan khande so ga asna Lelab stare, we do spinning. Now spinning chechnerwa. So spinning sena karire ledia. Spinning se di fiber di yarn like gyurya chikre. Gyurim do chre. So process of transforming gyurwa.
khari gyurguresena nganjugi fiber rashavadi yarn la gyurgur. That process is called spinning. Kodebuche ta nibeteli ya. Tati fiber di yarn la ya gyurya la ya tuje khande chipejo tanga asedo we can do it manually. As you can see in the picture, the first one is hand spindle. The second one is the spinning wheel. Normally yadu charkha lagidwa. Tana shinge in the third picture you have a spinning machine. We use big machines to spin and convert the fiber into yarn. So these are the three ways with which we can convert or with which we can transform the fiber into yarn. The first two are the traditional manual way of dealing the process, and the last one, the third one, is the more of a machine parts. Dukshe. Dichela, panganzoge yarn dirat sabrada. Fiber yarn gyur sabre, and that thing is done with the help of process called spinning. Spinning gi gyulam thone ni nganjole ya ta pundo dirat sabje. Ta pundo di nganjo kharila pheju chigre sena. Now we use it in making a fabric. So nganjo fabric soyache do ta yarn di pheju chigre pundo di. Ta Tibettv, how can we make fabrics from yarns? Pundo dene nganjogi ani reja di khande sugre sena. There are two ways, there are two processes, and these two processes are weaving and knitting. In the first picture, part thangbo na sevi na nganjo de tadi den thag dwa ngoma nganjo tadi pebe lu so na yungur ba tadi den thayal so dige de ta den thaya dige na ya ta di par na ya ani amla mangbo chi ge den thaya di chang ma khare sena. We weave the carpet. Nganjo den dige di weave chi gor ta de la weaving la sikdi ta weaving ki kodyon khare de ni ba tibani ba chagwa. What is a weaving? Weaving say de nganjo fabric chi soya reja chi soya ta de na nganjo ta de den ya fabric chi gro reja chi soya ba ta den la ne ta di den de soya la ta nganjo ge fabric ta mix ge pal yung Fibre ya kha chik shemba ta tensan tu de la ya chik pundo rik shemba acrylic ta chik polyester la sok pa mangbo chik pheju ta yung go ba. So khanta manda nganjo ge we make a fabric yana or cloth yana reja chi ba. By process of khare dina kharchigo sena yarn dige di arrange right angle set la right angle set du kyangirwa 90-degree angle chikala chik part horizontally chimbe na chik vertically o duk session ani tharen dige de pensu chik nganjoge dik the thone ani nganjoge khare soyugre sena tanda yana reja soyugre yana kachik nganjo tholo soy sopa dige di tadi gyurimdele ya nganjo weaving segre wa. So weaving say it's nothing but the process of making a fabric out of yarn, and in this process these yarns are arranged the yarns are arranged at right angle to each other. So duk session ngajogi ani reja di sogorche ta nibudi fabric soya ya nibudi knitting nang la ya ngajo single yarn chick yarn chick reta plugin wala weaving nang dola we use different sets of yarn sets se du tha yarn rigmenta wa ni de ta pegen na ni pheju tangire ra ten tha la sok pata tholo soel sok pa dige de kapsu nga weaving chebe kapsu we use two different sets of yarn, but in a knitting we use single set of yarn, and di kapsu nga ta interlock che chene chik pensu ta cheda do shap chene nga ge tholo da pena nga nang do kim do wala ya ta nguma do amla choge ne den de ge nga ge sorter dige de la la sok pa dige de yungo re thon yure and dige sorter cham mai ba ji de ngajogi khönche rik shemba choya shamola sokpata mangbochi ngajo sogo re de changma knitting re haya dirwa. So haya di knitting che ta dige di knitting che la ya ngajogi chik soda chembo na chimbe ina they use machine chik tuje rik din de pheju chugo re nang twale ya ngajogi khap dige de pheju chigdwa needles dige di knitting needles o dige di che ta tene taringi jushi di dux trupai Kodebu shubi na tarin dang la ya nganzu ge ta joshi kha dige dirda fiber gi godyon kharre fabric gi godyon kharre fiber the fabric ni dipala ya kheba khariyo me chik che wa fiber ne fabric chungsha ba chirwa antene fiber la rik yoda me rwa ani fiber la rik choba nganzu ge ni la pa yeswa natural the synthetic chechine and the natural fiber la ya pasar ka to be na chishing ne chungsha ba da soja semje ne chungsha ba chik chungswa and sim tarin de nganzu ge lobsen din na synthetic fiber ti yo mare synthetic fiber de peje nganzu ge zede dumba na lo yungure
fiber synthetic fiber kala shukche ge shigre ne zero tube na la synthetic fiber kala ya dishe ke khan yo mare nganzu gi tharin kar chain na synthetic fiber kala ya kechushu chi. What is the nature of synthetic fiber? Of course, it is made by humans, but what is the nature of synthetic fiber? Synthetic fiber gi jute which khari rerwa, and this so which ngajo khari jangbe insena synthetic fiber is made from petrochemicals. Dichiche, and it is made by inorganic molecules. So this signi di symbol sharuchi synthetic fiber ki kola, and sumba dela pekashi shavi. The some examples of synthetic fibers like acrylic, nylon, polyester, spandex, dige samang aju synthetic fiber re. So this sumdi aju synthetic fiber kola this sumdi kinajo enjimiji sam sharuchi. Ta mixe gi aju lobsen di nala natural fiber rang kola chimbre, and natural fiber nane kya aju gi chobni di cotton che and jute dini kol chebini. Ani kebar dige che and cotton the jute ni chavjula fiber fabric la ya gyurimdi gyubek gyurtang khandes gyurgres nganso fiber di yang la gyur thangbo fiber di yang la gyurya di tadi thamadi che nganso fiber di yang la gyurya dila nganso gyurin dila kharsa fiber di yang la gyurin dila spinning sarwa deche ta niwa dela nganso la rasha ve yang di fabric la gyurgurwa di gyurimni gi thone yangna weaving chigre yangna knitting chigres di gyurimni gi thone and the spinning da weaving knitting dige di ma dishes kya ta zobu dige dire and kya chon chig yago chi naro chi tharin dela zira thube ge lobzen chig chazan chi thube yin lel house tare lobzen di fiber to fabric sa and dina la zobu nga zo thari khari khari chaim di de se yo and dige de yangya chi kyan zo kya chon chi and Tibettv na nge jul len ja chochi tojna